Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Enak kan yang roki banjir tang. Hai Hana kali sekalian typing lain thạn ka. Lagi yang wajib taji Kak. Kedua tiap yang kata duh rot saya media, betul-betul belum bengok pagi. Betul. Tengok beri turun serangan lego. Karena kan orang bermacam-macam tidak tahu orang kengereo. Karena kan di top dah yang orang di top gop. Cuma tengok main mentang. Mesti tergedi dah pegah. Mesti tengok mesti beres mandu murung. Dan ro tengok kan lagi orang mak mula mudip. Yang kunci juga. Ilung hana dak murkan buat gop penggalak mono mudi ini tu mandu belum mengang yang pas dah mengahana pas mengencit kira-kira okey pokok mengang lah urang yang pokok ji kiban dah mamu dah mengang tayong kau muncih yang karena ada kebigi mula mengang kau mamu dah mengang tayong ilung malah hantam pernah lepo urang ya bantu tenang kiban Hai Pugiman lagi habanyan. enggak lagi apa Kali aman. Aman. Ilung hudip aman sebenarnya hudip lu. Hudip lu aman tapi ilung hudip sakit ulai je. Pakan. Sakit ulai wadah sakit je ulai nak sakit je. Berarti yang tengah sakit oleh. Sakit ulai nya kau berah ni lembek tombong-tombong ni yang kunci gua balung wah. Kan. Kan buno kali kan handung kutem pika. Emang kena buno na kena wate kaundang. Ilung kau hana kan sombong atau pulu orangnya kabeh ngejakkeun kelong mandu. Di lagi yang waji urang kena kau urang bermacam-macam kadang cik sombong ti ambek ke urang lalah-lalah. Oji sombong ini itu. Kadang cik butoi ikeun urang mana butoi pe ikeun man. Karena memang kadangnya karena orang bermacam-macam. Ya, hanji dah cok sakit hati, hanji dah cok sakit jantung. Maka haji kalau ku buka di tiap blog sosial medianya, belum lagi ada hurinang jaga rogeron ham kengkop jaga ne. Lagi anjir haji. Manok ke kau mak? Ya betul. Ilung urang kampak, ilung hana menom deh urang wa. Yang kan lagi orang ni punya jaga ro di tok mo cik dah. Bet telah ranu. Macam-macam urang. Bet telah. Gawat tak typing malamnya. Agak lain. Jauh macam-macam. Okeylah Kak, aman bah. Okey Halis. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.